tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Halo guys. Kembali dengan kami. Iya, dengan aku dan Bang Joker. Jadi sekarang ini aku sedang berada di pantai Lampung. di Lampung, tapi namanya apa ya? Lupa. Iya, namanya lupa. Soalnya banyak sini pantai-pantainya tadi. Nama-namanya beda-beda. Coba kalian tebak untuk orang Lampung. Ini di daerah pantai apa? Komen ye. Siapa tahu ada yang tahu kan, yang orang Lampung. Nanti kalian kasih tahu, wah Kak, aku rumahnya di situ. Nah, kalian datengin, kita sekarang ada di sini. Iya, kalian datangin. Kalian datang sini, kami sudah pulang. Iya, kita tungguin nih sekarang. Iya. Nanti kita mabar FF di sini. Kalian kalau ke pantai ngapain guys? Mandi, duduk-duduk aja, atau makan, atau ke tengah laut. Pengen Makan sebelah. ya. Di situ apa ya? Tadi ada anak kecil ngomong itu adalah umang-umang. Tadi ada anak kecil, kalau itu adalah umang-umang. Aku yang ngomong, ngapain kamu ulangin lagi? kita tanya apa itu ya. Nah, bukan umang-umang, kerang nggak? Dek kakak ini cantik nggak? Tanya kakak ini cantik nggak, Dek? Kabur ya. Baik. Untuk apa nih Mbak? Dimakan toh? Iya Pak? Serius? Enggak. Oh, kirain dimakan. Untuk diapain, Dek? Dia kabur. Bocil orang-orangnya kabur, takut. Padahal aku cuma bertanya, bukan menyulik. Banyak orang ngambil umang-umang nih, guys. Tuh. Banyak kali orang ngambil umang-umang. Hah? Iya, tanya. Balapan. Untuk apa, Dek? Untuk mainan. Ini daun apa ya? Ini daun anggur. Lumut ini biasa buat ini. Iya, bisa dimakan tahu ini. Iya, yang buat apa sih namanya? Sebelum puasa. Rumput laut. Rumput laut. Serius? Ini bisa dimakan tahu? Makan ya? Ini rumput laut katanya. Makan coba. Serius sih? Ini rumput laut. Bener. Serius ini rumput laut. Hah? Ini ada. Ini ada anggur aja. Oh, kepiting ah, kepiting. Siapa Om? Kepiting. Banyak kepiting ya. Banyak kepiting Om ya? Yang gede baru tawar kali. Kita cari. Apa tuh? Hah? Hitam warnanya tuh. Gede, awas, gede. Apa tuh? Ada tintanya. Gurita. Gurita. Mana? Kok ikan? Halo. Ih, Tangannya. wih. Ram. Ih, guritanya besar. Iya, enak banget. Masuk kan tangannya copot. Gelis. Ih, Bukan itu ke darat. Cari juga dong, biar kita bisa makannya. Benar. mana?
Angkat. Ini. Nih kan, ambil kepiting. Aduh, masuk di lubang. Ambil saja kepiting. Ambil Bulan. Lubang sini dia. Kamu nggak berani megangnya Bulan? Ngapit. Apa? Nyapit nggak? Apa? Nyapit nggak? Nggak tahu. Sini dia. Keluar. Hilang. Ini. Nah, sini aku tangkap. Tukul aja, tukul. Mana? Dia tadi. Sakit Elan. Enggak dikaget aja. Ini mau kepiting di sini. Sakit, uy. Sakit. Tajam. Apa? Mana? Mas Rigia. Pegang. Semua itu mau ngomong nggak tuh? Pegang. Nah, ambil. Pegang. Nah, mana? Ini ada yang besar. Nih. Nah, Rigia ambil tuh yang besar. Jatin, sini. Nah. Dia masuk. Lan, umang-umang kan nih Lan? Keong. Yang dijual 1000-an. Berapa? 1000-an lah. 5.000. 5.000 harga sana. Harga pabrik 1.000. Wih, ini bagus, lucu. Imut. Serius lah. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Sudah dulu guys, kita mau pulang. Iya, kami capek sudah mencari apa itu kepiting umang-umang. Iya, sudah banyak ditangkepin. Iya, Ya gitu. iya. Iya, karang. Udahlah kalau begitu. Ngomong lah, makasih. Oke, makasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.